monkey sanan kan ko nanalang ko na kanyay ko wang choro rong sa palmachay kop na koryang kop na speaker and legislature sa kopong labalabakan nan penyensia mamut sa government o John pon penusap pecawan ko kupran koras ong na sa palmachay mga ranwaj ngay sa Nicolas meran pecawan kalile kupurakan autapan sa palmachay mga ranwaj Hoya cara laban sa palmachay rongkan kayo. Handover ceremony may pacawan miyawi niyalan June saktuwa riya katriya sak. Men kata sakap mepit kapinsalet ke soma coronavirus ka COVID saktuwa o kaslo sa palmachay ran masalangan mo imponpe. Rong sang kolonya wen ponpe. Ne June saktuwa oriya katriya sak laksulong rain sawas handover ceremony ya pacawan miyaw nan masan medical monitoring area MMA mepato takachik nan wen ponpe. Kasarap yan handover watch pacawan miyaw nan punganam pasataran wen US o sa palmachay kop nan wen pompe o wasan ko chala o wasan tutukan mepanyen US Embassy pecawan sa wasa ko wen pompe o irait panyen CP scan mepacawan miyata o pilpacawan sakla ni nan sa palmachay wasan menye wasan medical monitoring area MMA mepato takachik wen pompe. Metwen yang apani ka panen kapinsanet te soma coronavirus te COVID saktuwa. Nan programen kasarawaj sa palmachay kop nan wen ponpe. Honorable Reid P.L. Pacawan Mia hacungan kapengangan pasataran wen US nan wen nepesem. Puya kisawas laut na wen US Pacawan Mia wen nepesem hapmenen wen ponpe. Nana cungal sakaratan pacawan niya cungal kapengang rai panin CB scan. Puya kayan sa rai may rai pacaw kanan wen ponpe. O pacawan niya sangan project kan sawas chocho. Metwecha project kan sawas enoneta dispensary. Tekisinun mon muni me pacaw salatak nan wen sawanu. Honotan mon schoolan palang nan wen kachi. Wasan mamiyang mo sakos pawe school nan mo sakos o kan sangkila imon ko chala o imon tutukan me pacho ni medical monitoring area MMA me pacho ka kocho o importe. Karyawan sa palmachay ron watch ye ron men kapasak kap te update ang kapinsanet te suma coronavirus te COVID saktuwa. Palian rong nan sa palmachay region ponpe pacawan alatian rong kan sang nan men kapasak kapakan. Me pitata kapinsanet te suma coronavirus te COVID saktuwa. Me uya kapal watch. Nitwan tame sansal nan men kapasa kapakan me pecetar ne chun riaisak riakatriyaw riaisak kasaleta wan chochon haramas me pacuan yang araliti kapa dan sumawat nan wing sampa me pacoyat ni haramas walrar lumalok panan wanakit tuwa kuyat tuwaman nan pungan wan haramas watch haramas Palok lumak nen wanakit isubukariya ko naman may pacawan kapinsalita na temelar o may pacawan maular ray larangas para lok tuwanan lumakit riyakis niya kantanan. Nanwain United States ray laramasakan may pacawan yang eraleti kapanin sumawat iray laramas riyarar silok nen Kut silibok ay pakliman. O iray laramas lok riyanan kut wanap kut tuwaman may pacawan kapinsalita laro may pacawan maular ray laramas isilok nen walakit silibok ay haman may pacawan maular.
Nan way naway railar kan me pachuan yang ralit kapalin so mawat railaramas wala buko siliman me kusiman pachuan kapin salatala temela o me pachuan mawla railaramas wala buko pa. Nan way kuang railaramas akan me pachuan yang ralit kapalin so mawat railaramas riyap riyaman me liman me pachuan kapin salatala temela o me pukis yakan me pachuan maula. Robos pilkaulaw kasalita me nanmoy Northern Marianas Island kawin Saipan. Iray lang naman siliyakan me pachuan yang ralit kapanin so mawat. Me riyaman me pachuan kabin salita la kamila o me tuwaman me pachuan maula. O nanmoy China. Iray lakan me pachuan yang ralit kapanin so mawat. Iray lang naman Wallen silipis yakan walman. Me pachuan kabin salita la kamila ray ramas pakit wala kusliyakan kaman. O me pachuan maula ray ramas isinen walikit pakuyak silman. Puyen pil pachuan san salangoy pakanin pompe. Me lelekaran wat sagin tsaka panin sumawat pachuan way pompe. Te pil nanway kan hen nanabesamoch. O kain saklan sapal na chay mga ranwat yay ran masanlangan pompe. Ranwat chun riyaysak riyakat riyaysak. O ngalangan kan minute pit 0.5 kulak 8 minute silisak limaw tauli ni maisam. Ulan kan minute pit 0.5 Kulak tayo minute isak tayo maring suwas o ngalangan kan minute pit 0.5 kulak tungaw minute isak limaw ni sauche. Ranwa chang kan minan kungan palimasa o paliyapang limaw lilisak iloklukin tayo na kan minute pit limaw lilwano o kan tapokin yang ako kachaw masin. Ni sauci kan ranwat lelaka pang miminan pungan palimasa o paliyapang ninat limaw lilisak limaw iloklukin tayo na kan minipis limaw lelwano o pan miya kachaw masin o pan kap miya milenay sapot. Wan lang ranaya mimin na tigruwali sak tuwaw o wan lang man sang ranwat mimin na tigrisi sa kisu. Wan sa songan kachaw mamuratinan kaya na wargay sa kayo mimi niisis sarapon riyay sa kayo o wan sa songan kachaw mamuratinan sampung wach mimi niisis 8 sa kayo. Tuan bay panrasang kachipin kulak kayo minit bay sa limaw ni saujip o panrang salang kachipin kulak wano minit sa kayo ni maisang. Main ko yung matyakan au tapan sa kalmatay rongan ranwat Kailangan ng kukunan koras o kasalilyo.